isa kana jaartiin jaarsa isitti kijibdi jaarsinis jaartii isatti kijibdi dura taa'an biyya tokko warra inni bulchutti kijib warri bulchamu kunis dura taa'aa sanitti kijiban abbaan joollee isatti kijiba joolleenis abbaa isaanitti kijiban intalti xiqqoon ayyoo isitti kijibdi ayyoonis intala isii xiqqootti kijibdi nas'alullaha salaamata wal aafiya jaalawwan kiyya ka islaamaa khutubaan teenya ta'arraan tanaa jalatti akka wajjidhallee alkadhib kijibata jechuurratti deemti garuu gubbaadhaaf jaalawwan kiyya ka islaamaa maal jetti mata dureen ta gubbaadhaa takkuma garuu jalli kijiba yoo ta'e gubbarratti waa dhugaati alaykum bisidq dhugaa qabadhaa ta jettu hadiithuma takka irratti deemtii jechuudha jaalawwan kiyya ka islaamaa kijibni akka waliin jenne akka afaanitti naqiid aw khilaafu sidq kijiba jechuun faallaa dhugaatii waliin jenne akka istilaahatti ammoo haafidh ibnu hajar طيب الله ذرا كتاب إسافة الباري كيست مالجي وان تكفالا إسي أوديسون كجباجي بيكا توس دوغو غوران توس أكوال إنجن كجبني جالو وانكيا كإسلاما أمان تنا ركوة قدوان تجرو حواس مسلمة مسلمني أمان تنا أبالي ينكيا إرهدون كينيا وان نما قد ديزيزو يرو دبنوس نكجبنا وجيت إنيا كيست نكجبنا dalagaa tokko rabbiitti barbaannaa jennee san keessatti illee kijibneen isinin laa hawla walaa quwwata illaa billah kuni waan namarraa eegamuu miti obboleeyyan kiyya namni dhugaa dubbatu maayyin isaa nama jannataatiin hunjee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam akkasumatti namni kijibuus maayyin isaa warra ibiddaatii jee wal'iyaadu billah kamaa fil muttafaqi alayhi min hadiith ibn mas'uudin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا إن الصدق لغا دبتون يهدي نمك جيلجاجي إلى البر قم غارت نمك جيلجا غارين أمو غر جنتات نمك جيلجتي أنا في إسني في مسلمة جفاتو ور جنتك أجل فمي قفا ودونتين ور جنتات را رب واتاسسو وإن الرجل قربان توكو لا يصدق لغا دبت را واهن ديمو روايان تان ويتحرى الصدق لغا برباد را واهن ديمو حتى يكتب عند الله صديقا حما الله برت جل جلاله إني كن نما لغات جامي قلمي فمو وإن الكذب كجبني أمو لا يهدي إلى الفجور قم دلواني تتنمك جلجتي وإن الفجور دلوان أمو تبوان أمو قم جهنم والإياذ بالله نمك جلجتي قربان توكو كجب دبت الرواهن ديمو حتى يكتب عند الله كذابا هم الله برتي إني كن نما أكان كجب جامي هم قلمي فمتي إمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة حديث بريدا كان يرو إبسمال جي جالو وانكيا كإسلاما واني أرانتنا نما دوغاتي جامتي قلمي فمتنجرو واني أرانتنا نما كجباتي جامتي قلمي فمتنجرو أمتكم شنتم ربي سبحانه وتعالى سمي في دجي أدوهن أمني وانتنا شفاتو إراراوتي يرو أتي نما دوغا بربادو تاتي أما اللي نما دوغا دبتو تاتي الله جل جلاله قلبو مؤمن توتا كيستي dhugaasan sii darba gurbaan san nama dhugaatii siin ja'an jechuudha malee wanni arraan tana galmeeffamtu hin jiru ammas mindaan ati arkattus ta warra siddiiqoonni arkatan san argattaa je way fooyyeedha obboleeyyan kiyya ka islaamaa zamana kana keessa jiraachaa waan anaa fi ati dhugaa barbaannee jecha mindaa akka abii bakrin siddiiqii radiyallahu anhu arkachuu way fooyyeedha yoo kijiba taates wal iyaadu billah jara faajirtoota san waliinin isinin jaa gurbaan tokko numa kijiba jee bar hamma rabbi biratti inni kun akkaan kijibaadha ja'amee galmeeffamu akkuma waliin jenne wanni arraan tana galmeeffamtu hin jiru garuu hawaasni cufaatuu nama kijibaadha jee akkasi beeku si godhaa jee obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhugaa dubbachuunis akka jalatti kijibni gosa qabdi jennetti dhugaanis gosa qaba gosni isaati sadii dhugaan dura arrabaan dubbachuu tan dhugummaa hojiiti tasadaffaa
dhugummaa haalaati ta duraa jaalowwan kiyya ka islaamaa dhugaa arrabaati yookaanuu dhugaa arraataati ta waliin jenne tana atii fi jechi arraba keetirraa bahu walqixa tahuudhaa jaalowwan kiyya ka islaamaa akka mataa mukaa miila isaati irratti walqixate jechi ati jettuufi arrabni kee walqixa tahuu qaba tana rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى قبر جدوكو دبي تكا دبتاجي دبي سن جالل الله أولانا تراكتاتي سببا سنين يرفعه الله بها درجات الله جل جلاله صدر كولي هدو تكا إسفودا ati dubbuma takka dubbatte bar dubbii takka maaliif ni beeytani arraan tana iimaanni keenya laafaa waan ta'eefi bar haddith walaa haraj bakka feenetti waan feene ka dubbannu dubbii takkaani jaalowwan kiyya ka islaamaa jecha takkaani diina islaamaa bareedaa kana seenta jecha takkaani diina islaamaa keessaa wal iyyaadu billaa baata jecha takkaani qaamni saalaa intala takkaa halaal siita jaartuma teessan jecha takkaa tuutuu haraam si god jecha takkaani jannata rabbiitii fi jaalala isaa arkataa jecha takkaani dallansuu isaatii fi ibidda jahannam mudattaa wal iyaadu billah wa inna al-abda la yatakallamu bil kalima min sakhati illahi ta'ala gabriido ko ammas dubbuma takka jechuma takka dubbataa jeebar dallansuu allahaatirraa kataate fayahwi biha isiisanii gad kufaa fi jahannam ibidda jahannam keessatti jecha takka anaa fi atiif jecha takka malee diina islaamaa keessan jiru bar jechi bareedduun san jaalowwan kiyya ka islaamaa udu'attee karaa mana keetirraa masgiida deemta subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallaahu akbar yoo taate jechi tun fooyyeedha jecha afur rabbi biratti ka akkaan jaalatamu jecha kanaa jee bar rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam aya jecha fokkottuu takka yoo dubbanne hoo yoo nama walit dirre hoo jaalowwan kiyya ka islaamaa yoo nama wallalsisne hoo abbaa fi ilmoo duydaa fi garaa yoo walit goone hoo jaarsaa fi jaartii yoo gargar baasne hoo amma ka adda ba'uu jiran kijibumaan adda ba'uutti hin jirani jecha takka dhugummaan duraa obboleeyyan kiyya ka islaamaa jecha keenyaa fi arrabni keenya walqixa tahu akka mataan mukaa miila isaatii waliin akka walqixa tahe taan ammoo talammada dhugummaa hojiitii waliin jennee miti arraba keenyaa fi hojiin teenya walqixa tahuu qabdi ni beeytanii waan arraba keetiin jette hojii tee qunnamuu qaba hojiin tee waan arrabni kee jechuu wal qunnamuu qaba sun akkam jechuu akka mataan kun miila irratti akkami amma uumaan tun akkami das jetti obboleeyyan kiyya mataa fi miilli nu walqixa moo kam jecha nuti jennuu fi hojiin teenya akkasii walqixa tahuu qabdi waan arraba keetiin jettu hojii keetiin garsiisu hojiin tee waan arraba keetiin jette san garsiisu tana allahan jalla jalaalu ata'muruuna annaasa bilbirri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa taaqiluun jee bar nama toltutti ajajjanii je ata'muruuna annaasa bilbir ilma namaa gaaritti ajaj salaata zakaa kannadha hattummaa dhiisa nama hin ganina akkana jettee nama gorsita salaata keessan tiifachuu qabdan dardaroonni nuti wanni qabnu salaata kita taqul jecha gaarii moo gaarii miti garuu isin haala lubboowwan teessan irraanfattaniin wa antum tatluuna alkitaab haaluma kitaaba qaraataniin afalaa taaqiluun sa'aylii hin qabdanii je waan nuti jennu jaalowwan kiyya ka islaamaa anis as dhaabbadhee haa dubbadhu malee rabbiin sitrii isaa bareedduu rabbi nurraa hin kaasin ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kennu waan ofiin jennu waan namatti ajajnu yoo hin goone tun sifaa munaafiqaatii wal iyaadu billah bakka biraa keessatti allahan jalla jalaalu yaa ayyuha alladhiina aamanuu lima taquuluuna maa laa taf'aluun yaa isaanowwan allahatti amantan lima taquuluuna maaliif jettanii jeebar maa laa taf'aluun waan hin jenne waan atuun hojjennu leylii dhaabbadhaa jettaanii ati salaata subii jama'an hin salaatu maalaliyaa leylii namaa odeessita haram
tikfadha haraam irraa fagaadhaa jetta ati haraam keessatti nama keessatti mucucaatee keessa seenee nama cuubame ayajuuz daawaan teenya maaliif hin dhaggeeffamne wanni hin dhaggeeffamneef tanaafiga ammas rabbiin jalla jalaalu rabbi wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru waan ati dhoysatti gootu akka ilmi mu'minaa namni mu'mina ta'e akka beeku godha yoo waan ati hojjatte san isaan hin beeknelle yoo waan hin jirre dhoysatti badii hin jirre hojjanne badii sanirraa yoo toobachuu baanne warabbil kaaba badii san mu'minoonni cufaatuu ni beekan bakka diliitirraa akka dhufte si beekan haasawa keessatti haxahat si godhan warri dura si godhu saahibootan keetiin sinja mee ati tafsiira dhaggeeffadhuuti salaata maghribaa jama'aan salaatti sunnaa salaatti eeganaa tafsiira dhaggeeffat ishaa'ii ta'e jama'aan salaatte takbiiratul ihraamin sin dabarre baarakallahu fiik amma sunnaa salaattee zikriidhaan dhuftee dem wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru ija guutuun saahiboonni keessa ilaaluu hin danda'an maaliif bakka kabajaa qabdu bakka malaayikaan dhufturraa dhufte gaa yoo maaseeta fireendii waliin daddeemte hoo khafiifa hiriyaa saahiboota kee biratti khafiifa sine qiimaa siin godhan dheengadda ija guutuu warra sin laalle isaanumaatu dura sirra dhadheerata lima taquuluuna maa laa tafaaluun kabura maqtan inda allaahi an taquuluu maa laa tafaaluun jeebar barro hammenyasi guddina isi wanni isin jechan kun waan sanka hin goone allah biratti wanni guddaan tana jechi keenya jaalawwan keenya hujiin teenya yoo jecha keenya falleessite صفة منافقات والعياذ بالله وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل دكتور تيجنا ما ولانو إذا فود كوبسة تادبر كنيني أكمل دلائد كنيني أتكنت أتود كوبسة تادا هنا أجر حكومة كولينجنة إذا راجع إساد أو دكتور راجع هندوكين سنجو نيدا كيا نيدو كوبسة تانكون أيداك وسرون كويزيو أتوني دويداور جان ألا أيها الرجل المؤلم غيره هلا لنفسك ذا التعليم تصف الدواء للاستقام من الضنا كيما يصح منه وأنت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله آر عليك إذا فعلت عظيم ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم ابدأ بنفسك لبوتة الراجل كفي نمدر أبتي آسو أكان سنينجي وما أبرئ نفسي نما تطوتو هنجره فين من بر الرتب يمله حقان غرد جيتي متجالوان كي أك إسلاما شرطي دعواهم يونان جت عمري تي أك هندق نيتين سيما غرو أن شرطي سنين كابو يونين سنجي كم جت تنا في بر يو بشان انجراني مال غردتن تيمم غردتمو كم حكيما سنجتون نمساني انجرو ندبمي يا حكا ربي سجرا كي جيتين كي سنجاور حافظ القرآن تو قبدا أنا حافظ القرآن صحيحيني نياتشو قبدا مال ولين شرحي ولين نياتي لا ورب الكعب سيرة رسول صلى الله عليه وآله وسلم نما نياتي تو قبدا سيرة رسول فيتي صلوات الله وسلام عليه لا شرطي تكاتو أبتمايي هدودان سنجيبر سنكي سامال آيرو نمدر دابد قرآن في حديث صحيح رغان توهي مجان يا رب تنونوكن جنبو أبو رب ما تو ربي هو دو جيت اللي نوكن سنجادرو ابدأ بنفسك فنهها عن غيها لبوتة الرجل كبيتي جلنا يسي الرادوركي فإذا انتهت عنه فأنت حكيم يرو لبوتة الرجل لنا سنوركت صلاة يرو إذا صلاة سبي صلاة إيغرت كيسي دوبت أتي أوغي سجأمتا وهناك يقبل ما تقول ويقتدى يرو سني وانا أتجدت نمني دقيتي فكين سيقودته سجل ديما وينفع التعليم برنوتي أتنما برسيسو لني فيدا يوكانو جالوان كي كإسلاما يرو إني كوبي أفتشو داف ديم إرانفتي أبو خطبا مال قرامتي يتاني والله يادر دسينجا حالو متنا كيسان جرو هوجين تينيا جچا كينيا راوان به سني ولي والقنمو قبا تو والفاليسنان صفا منافقات تصدفا وبليان كي يتنجني جلسة الاستراحة رقم حالاتي رقم حالا دلقا نتي حجن نكيستي موتي موتتا بربادو دا جل جلالو نمني الله جل جلالو اوفرتي ايجي دلقا إساني كل كل ليس نمني فارو نما اوفرتي ايجي ربي رتي كنديسان سنجب
faaruun namaa akkan hundiin isuma barbaadu kuni akkami qaama keenyaa fi rogni qaama keenya walqixa tahuu qaba jaalowwan kiyya ka islaama sammaali Allah barbaaduu keessatti ilmi namaa sitti haa dallanuu miti waan fedhe haa jiru akkata dirreedha korreentii haa qabatu innummaan sirraa haa gammadu jaalowwan kiyya ka islaama haa aaru garuu arraan tana faalla nama gammachiisneetiti Allah dallansiisu jirraa bar yeroo sammaal godhe ni beekta Allahan jalla jalaalu hadiisa rasuulaati bar sallallahu alaihi wa alihi wasallam sitti dallaneeti wal iyaadu billah ilmi namaa akkasi jibbusi godhe warruma arra dubbeesii dhaweetu si jibba dalagaa teenya keessatti isa barbaaduudhaan isiniin jaa waan lama moo akkanaan nu waafatan jilsatul istiraaha keessatti ilaalla anis kaniin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu ikhlaasaa fi ittibaa'a fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kennu anaa fi isinii fi muslima cufaafu rabbii warra dhugaatirraa rabbi nu haa godhu rabbii warra dhugaatirraa nu haa taasisu kijiba warra dheessu rabbi nu haa godhu nama kijibaan deemullee warra dheessu rabbi nu haa godhu obboleeyyan keenya biyya Saudii keessatti warra darramaayyuu rabbiin isaaniif haa dirmatu mana hidhaa sanirraa isaan baasee biyya isaaniitti isaan haa deebisu ramadaanaan duratti rabbiin isaan baasee biyya isaaniitti rabbi isaan deebisee rabbi nu haa gammachiisu tuubuu ilallaahi wastaghfiruuh الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أبليين كي كإسلاما كجيب همين إساء وجلاله معنى إساتس وجلاله بودين نما كجيبا الدنيا في آخرته نما تقاتا سلطتا نماتي دارا نماتي تنجف الرحمتون والرئيبداتي والإنجن والإياذ بالله dhugaa dubbatuun ammoo obboleeyyan kiyya sifaa mu'mintootaati gosa dhugaatis wajjilaallee jirra kijibuun isinii fi hayyamamaa yoonin isiniin jee akkam jettan hayyaa hakaa billaahi aleek hay akkanatti ni sodaachiste bakka sadii keessatti isinii fi hayyamamu sadeen tana gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadhu hadiisni isaa muttafaqun alayhi ummi kulthum bintu uqbarraa dhufe رضي الله عنها متفق عليه ورب الكعبة في الصحيحين سنجا رسول صلى الله عليه وآله وسلم كجون دغيجت كجبرا يوكا كجب واهنتانه يو قربان تك نما لما كولله يو ولت ارارسه ان كن نما كجبا واهنتانه كمال هو خيري كهو امل خيري خطبتو راوي تو شك جالو وانكي حديث امام مسلم اوديس كوبتي امو طيب الله ذرا bakka saditti isinii hayyamamaa hin jenne saahiboota lama warra wallale yookaanuu ollaa lama warra wallale kijibaan isaan lamaa walitti araarsuun ni bakka ollaan kee jaalowwan kiyya ka islaamaa nama san yeroo arrabsu dhageessanii jirtan naamusa nama san irratti bu'e ati ammoo nama saniin akka nama ammaa kana akkam taane wal iyaadu billah dheyxeeti bar wallaahi namtichi san si faarsaa inuma du'aa'ii isaa sii godhuun dhagayeehu yoo jetteen jarri lamaan fi du'aa'ii naa godha walitti ni araaraman yeroo san diliin isinirran jirtu kijibni lammadaa obboleeyyan kiyya kijiba jaarsi jaartii isatti odeessu jaartiinis jaarsa isitti ko odeessitu bakka tana hin nyaadhamin adeero bakka tana hin nyaadhamin waan hin jirre cufaatuu isiidhaaf baallaman seenin ulamaa'in maal ja'an rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a jaarsaatu tuutu jaartii isaatiin waan akkanaatiin sii godhaa ja'an obboleeyyan kiyya isa keessatti maali yoo rabbiin fedhe yoo rabbiin naa qaddare waan akkanaatiin sii godhaa yeroo san isarra hin jiru malee waan isiif hin goonne baallama yoo seente anta kadhaabun ashir kijibaa hamaa ja'amta taan lola keessatti kijibu akka rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam alharbu khudaa yooka khadaa yooka khidaa sadeenuttuu jaalowwan kiyya lolli tooftaadha amma gurbaa tokko ka musliman taane sayfii isaa qabateeti si dhufe ati isa kana waliin giximiyaa goota yeroo inni si dhufe kobaa isaati obboleesso hay kobaa walii baana waliin jenne malee maali ormi si duubaa kunii jetteen yeroo inni garagale ati fuutee morma isaa yoo irraa darbate humaa takka sirratti hin jiru
أقول إن جنة رسول جيس إن جاء أنامتي صلى الله عليه وآله وسلم ملئ علماء رحمة الله عليهم رحمة واسعة كجبني وانما تك كيستو جالو وانكي كإسلاما هم بقو تونس جارسا في جارتين كوالتي أوديسو كوالي جنة ترويادا رويسودا أكا نجوفا بيك سلمان جارسسي رضي الله عنها أكا غوتي رياض الصالحين كتاب صبري كيستي دفجر مجايسي سكراتا كيسا كجرو دوئے بر جالو وانکی یرو انی تروفے مچان اکمی جرا جنن اما تسگباوے جرا نگیا جتین گرو گروبان دوئے جرا وانی تیویت لبون ایسا کیسا بات اما نگیا گا سغراتنی رکھو دا موکم ربی گویا سغراتا سن ننگے لے ربی سغراتا نرتی حالافیسو ور جچا دگا سنجو ربی نو آتائیسو تسگباوے جرا جت ہنکی جمنے اکنا بانتی ملے باللم ہنجر رچفاتو جارتی تیتی سینتے ija isii duratti nama kijibaan ta'in isiin si tuffannaan dubbiin dhumte adeeru ani ittiin jiru hakaatu akkana jeejeeti ballama seenii fi gaafa kan yaa hakaa jee dhufi qableeniin si arraa waxaan sin jaanu adeeru kalli baalgisaay namni dhugaa dubbatu warra jannataati hadiisa tana dhaggeeffadhu wallahi hadiisi tun hadiisuma tanumaa fi naasoo kana cufa qabadheewu hadiisa ajaa'ibaati hadiisa nuuraan galmeeffamuu qabu warabbil kaafaan sin jaa wal hadiisu rawaahu imaamu abu daawud في سننه والبيهقي في شعب الإيمان وفي الكبرى والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والروياني في مسنده بسند حسن لغيره رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي أمامة سدي بن إجلان الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا زعيم في بيت أنا زعيم ببيت في الجنة في رياض الجنة أني أوف قبيت جراجي يوكا أني واسي سينيت جرا برندا جنتا كيست أنيوف لمن ترك المراء وإن كان مهكا نما فالما ديسف وإن كان هاته الليلة مهكا حكا أتي حكا رجرتا يو نما ولي والفلمو لكزده رسول صلى الله عليه وآله وسلم برندا جنتا کیستی من اوف قبیتین سیجرا سنجے اسنی فی ماتی تیسنو ورسن را ربی سناتائیس دین اسلام کیستی والمرمون فقطو رجالو ونکیا یو دوگا سبچی سفتات امو قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین یو نما دوگا دبتن تاتن رگا تیسن فدا جچن نجر گرو باطل جالو ونکیا گروبا حرکس انکننے isa walin haala ati dhugaa jirtun yoo namaa walin wal falmaa dhiste barandaa jannataa keessatti rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi mana isinii qabeeje wabibeytin fil jannati ammallee an waasii seeneetin jira fi wasaxil jannati jannata jidduu keessatti liman taraka eenyuufiif qabe ni beeytanii jidduu jannataa keessatti nama lakkiseef alkadiba kijiba ka lakkiseef wa in kaana maaziha yoo qoosaaf taphaafillee taate قلدي في الجنة إيه أمان تنا فيسبوك الرتين أقرر جولين جو قدو فر إيه فودة تنجرا جه إيه بوستو قدو إيه قلدي قدو فر إيه قوساف يو ديسته جنتك جدو تيم منا إفسيكا بيجي تيجي بمبر باجسون سنجيبر وببيت في أعلى الجنة أما اللي منا أفقا بيت تنجرا غرر جنتاتت غرر فردوس الأعلى دابر جالو وانكي كسلاما لمن حسن خلقه نما حالي إساء توليف أمو غرر جنتات إساء فوف قبيت جرا نما دقا هاتان ولين جنة قل دي داف يو كجيب لكسته رسول صلى الله عليه وآله وسلم تبان کی انسان انشورانسی تسین تے اوبلے سگی یا اسلاما وہ بھی رسول سین بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکنان سنینجا یونین دگا کننا میں رب الرائیو دگو گورے ہمینیا نفسیتیاتی فی شیطان الرائی کرا بریدا کنا اسی یاد چیزیں آنی توجہ چوڑا برا اللہ انتکم اسنیف کرا جنتا دل دل اسنی تیانی بد جہنم کیسے ولیاد بالله ندر برا اس اللہ انتکم انس کنین تو بڑے سنلے ورڈ اگے فت ورڈ لگا ربنا اگو نچفاتو ربنا عامل کس ورڈ اگات ربنا اتاس ورڈ اگات گرو ربنا اتاس ورڈ کجب اس ربنا اتاس ورڈ کجب کجبتی بیگے کجب لکس ربنا اگو اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واعمل الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين اللهم كن لعبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتاييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا
اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحم